kao mala, kažu, voljela Barbie. Koristila je svaku priliku da svojoj bogatoj kolekciji doda još jednu novu. Jednog dana je u izlogu ugledala njezino veličanstvo Barbie. I naravno, odmah je poželjela kućicu. Mama je ovaj put čvrsto odlučila reći ne. Anastasija je to primila suviše mirno, što je mamu jako začučilo. No plan je već bio skovan. Nakon par dana svratili su do tetke koja je radila u pekari. Anastasija je zamolila tetku da joj pozove šefa. Rekla je, tetka, zovi šefa. Kad se šef pojavio, zamolila ga je da je uposli u svojoj pekari jer joj je potreban novac za novu Barbie. Ko bi joj dolio takav novac? Ko bi joj dolio? Ništa, odradila je svoju smjenu, a Barbika se uskoro našla u njezinoj kolekciji. Može veliki aplauz za ovu ideju? Tako i treba. Sada se naša Anastasija bavi mnogo ozbiljnijim stvarima. Nadamo se da će u svojoj namjeri da čuva i njeguje svoju planetu i opominje ljude koliko nam je ona važna, biti isto tako odlučna kao i u kupovini nove Barbie. Anastasija Popović ima 9 godina, dolazi iz Seslića, izvodi pjesmu Majko zemljo, za koju je muziku, tekst i aranžman napisao Igor Vukić.